yebare kureba ukuyona hori yumurebe wito wa Tayari West TV nyino kwicereza kwangu ngo uri ukuyona hori kandi mbitogoro mark nyabema biteka tekeji kureba ngo iwe ngomurebe witu wagira icyo watunga ntfaye munongo kureba ngo twakuretera abantu abamana kandi abagama shongeze kwataho aba Uganda yitu twena bweni zoberi natungomusha kandi kuretera umugeni witu mukuru kandi umuntu mukuru muyangeri kandi mu polisi mukuru AIGP Atom Magambo nuwe nyine izoberi tuje ko abantu reba anshunga esquatirina na director wa criminal investigations department aza mu studios na tuje ko abantu reba mishango hagaro ibikozwe abo kuba izoberi yashoboza reporter erukutera tochi yakozwe bahagawe mishango umwaka gw'ingumi 2025 reporter ya berunungi kuko arabena tushoborera akuba anijyangu enkozebi nane bahagaro nane mishango ikozwe yona bicendire mwana jaka bana yongera kutumanyisa nicecireki akwana ari nasima ba officers bona abo kora hamwe kureba ngo byona byashikira emishango enkozebi bahagaro byonebyo aripota nejyangu mazima bicendire mbone icyo twatungomusha ubwo kugira ngo icyo tumwete tugambe na wo nyakitara aho kwa yagambira ni tumujungu aza twagenda ngo aje atwinda henderemo tubase kureba mwari yebyo bashikiraho umari reportage yashobora izobere afende na kwakira yakora aho bari natureba Tayari West TV nsemerere muno kubahuririza inywena abantu ba Bunyoro Kitara nywemba woko ku Masindoko so nsemerere muno kubazaho nanye katayito ha report yaito ya lero no kuongeramo amani bitayito bitubalize then niko abantu bongere kwetegereza report yaito barafe afendo gwa na tureba nanda kumanya reportage je yashobora ne manyisaki hati itwe nkaba polisi ekyo kubanza kwenda kubaramukya nywena no kubaletera okuramukya kuruga mbakama bange IGP hamna batayi bange bona benkora nabo mu polisi so buli mwaka directorate ya CID kitongole kienkura tuba no bujunanizibwa obokuteraniza ebyabayiriho mwaka oguhoire kandi ebintu ebyo tumara kubiteraniza hamwe ebyo misange yabayireho tubihereza abantu ihanga yona nilibirora niko tuongere kwetegereza kike kyabayireho misange ingaha ekaba mbika roki niko kituyambe mu kuongera amani mirimo yaitu ya polisi hati mkombaini bagambira kya lero report yaitu yo mwaka guhoire tukozere myaka 4 twagezaho kuolekya abantu baitu kurugo mwaka gwe 2022 2023 2024 hamno mwaka ogoire kwetegereza emisango eyanyegereiro mu police ekalibateta kibaire kirungi muno tubaire tubaza lero tugambire ihanga twesangire omyaka enegyo emisango yaitu ekaire nekeha emisango yanyegereiro police nka 2020 mwaka gwe 2022 tukafuna emitwara 23 yemisanga abantu ibayizire banyegera polisi kyonka kandi mwaka gwe 2023 emisango yayongera yakeha no mtwaro twafuna emitwara 22 deno mwaka gwe 2024 emisango yagaruka emitwara 21 hati omwaka gwa oguhoire tukafuna emitwaro 19 so nikiolekya mbu abantu emisange enyegereiro ha polisi mu ihanga egenzere nekeha mulingo mbagambirege kya lero tikikumanyisa mbonege 19 yo mwaka guhoire tukyagisemereriro nangwa itwe nkaba polisi hamuna abakwatwa aho bona tukyayendera kimwe nambege garuke hansi kyonka tikikumanyisa tuina kusemererwa mbu hakira hareki koleibwe
nikyo mbaire nisimira batayi bange bona kya leero abambega abakore technology abakuba itwena nka polisi tukolera hamu mukora hamu niko tusobora kufuna obusinge bwa bantu baitu so nikyo kyo mbaire kya leero ninteka hamani obwe mbaire nimbaza nimbalize ihanga Yes, afenda ati imshango program twara ngumwe kandi twari 14 ni mshango kikizire yo ukhababwa apolisi hati bokurora emisango egyo ntakagenze na halekyo kamanze nkoleke hati omisango hatika omwaka oguhoire tukafuna emisango 19 na kakaga eyanyegereirwa apolisi kyonke emisango egyo itwe nka polisi obutumara koro gwaitu tugihereza office endi abantu mu byaro ko bagieta state kyonkani wetu eta nka omuntu DPP aina abanarore emisango egyo narora file zaitu bwaba semereirwe nagenda nabitwaro maiso mukoti so emisango ha 19 mitwaro eyanyegereirwe tukasobora kutwara emitwaro 11 kichweka yemisango egyo twagikwasa DPP hati byamazire gira bamuyona yayihamu emitwaro 79 yarora mbwegyo eina kugenda mukoti hata abantu abo twabatwaranga omukoti emitwaro 79 oba amazire kwiko mukoti obundi obwire koti nazo zigira mulingo zikora kyonka abantu abasingirwe emisango mu mwaka guhoire ekaba mitwaro 3 koti zikasaraho zagamba gali mazima haro obujulizi bakagikora babasalira kyonka mukore ekyo tukesanga harumu obundi emisango embi ekoti egamba mbwa ogwo tumusanga gusingire abo bakaba bantu 10 misango 10 niye yabaire ababaramuzi bakagamba egitu bakabarekura then haro hendi emisango emitware 3 itagenzere maiso nayo habwaki haroho obusumi bwingi kwembaye nimbasobora kya leero abantu batware emisango ha polisi emisango egyo eri supposed kuba ya koti eri civil tinkumaya mu nyankole mukieta muta emshango eshimbe kubanezo mukoti bagirita polisi atosanga abantu abamu nibatabure emisango yakubere yo mukoti nibagireta polisi lefoka kuri bino hati obusumo obwinga abantu banyegera abantu bayitwansoko hamuna DPP obundi bagirwa ni bagamba guno tiguli supposed kuba gwa kuri mino obu barabo ine kizibu funa lawyer ugendo mukoti omusango gwawe guli civil hata wesange emisango egekira etagenzere maiso kyonka haro nende emisango ibabingire abaramuzi misango kenda hatotegyo bagamba obundi egi misango sanga tutakole naito mulimo murungi obundi obujulizi bukaba butakumara kurungi obundi na abajulizi bamubeta batamuru nyankole obundi nibabura nibatayija hati ogenda kwisange koti ne ikaragane yeta musango ne yeta mpaka wekagamba ogwo musango tugubingire so na yegyo ekaba haihi kenda kyonka itwe kitusemeize habuli mitwaro 10 y'abantu bokurora emitwaro 19 abantu nkabina na 27 bakaba nemisango bakafuna effects z'emisango bakayibibwa banyagibwa so habuli mitwaro 10 ebina na 27 in terms of ratio bakabaho ne kizibu kiyo musango either bakamwibaho ebintu bakamukoraki ekitwakwesere out of every 100,000 emitwaro 10 abantu bina 27
bakaba victims bakabibwe bakayibwa hati tukiteraniza tutyo kiba nikitwereza kuongera kwetegereza omulingo tukusobora kukora no kukora emirimo yaitu wali unatureba uri Tayari West TV kandi afende Tom Magambo niwe director wa CID director aza izoberi yashoza reporter munji yaba yakicenchurage ya bitugambaraje nkoko babirene bakora ahamishango y'abantu batwira polisi nijo bakajyoherezana na umukoti aza bagiye kushanga abantu bingi nakaga ari amazima imishango ije kabakurwaho ibintu byabo bikibwa bamwe batwariza bakubi aza yajya ngo cyo cyamushemeza munonga afende hati niki ekikuzagaruka omwaka gwahwire ukabona ibintu byinshi akaruma karuru harimo akavuyo harimo ibintu byinshi kandi hatwazaga katware wa reporter ingozebi na n'ishambo cyindire hati twantumanya ngo reporter ije ko byinshi aho ko kaburi mwaka kaburi hati kya rero mulingo mbasoboroire omwaka guhoire akaruru okoma katandika na primaries za political parties primaries kitweta politically motivated crimes hati itwe mukurora kwaitu kube misango eyanyegerera police ekabanka runana eri political motivated crimes obanki gambe eta mu runyankole hati ekintu ekimbalini nsobora abantu baitu kya lero itwe umulingo na batahi baitu mu police emisango runana egyo eyanyegereirwe ekyokubanza harumwe ebintu nka bisatu ekyokubanza tukasanga etakwatagana muno na akaruru ka president haiguru tukagisanga eri muno omubantu ababaire besimbireho habwa members of parliament nosanga abantu abakuhagiro nabasagi kibonu nabonu batakwatagana ni barwana ni baterangana kyonka mulingo mbasoboroire kya lero itwe mukuroro kwaitu akaruru akomwaka gunu akatandikire mwaka guhoire dikakasingire yo kubake akobusinge because bobo ohondere iriwo limunyamahure seruliza ojja kula nikakarura akabandize hali tutabaire nebintu byabantu kuibibwa kuchwa majuga abantu kokye bintu kurwana hakabamu nkwenkusoboroire obuntu kyonka oboine obururu bwaito buyizire nibubaho generally akaruru kaitu kakabako obusinge ekyakabiri kyensoboroire abantu kya lero nsimire president na hamo na CDF na IGP habo kuba obukulembeze obatuhaire bukatusobozesa kurora abantu baitu bataitangana nangwa hare bimwe byagwire bya hana hale byasobere mukaruru na muno a level ya parliament baitu bogendo okaboina akaruru kona general kakaba peaceful kandi ekyo tukwenda kisimira bana Uganda inywena kandi report yaitu mulinge baireyo mwaka guhoire tusingire kuhereze byabayireho mwaka guhoire bine taite bya ntubara ijweria aho bitu bijja kujja mu report eragaruka kyonka enkaito tukasemererwa hamuna batahi baitu aba mu police mu mahe mu intelligence mbu tukakolera hamu twarora mbo ihanga lyaitu liroho kandi nabo bona bakwatibwa abakira bakagenda bali mu makoti bulaino omusango ali mu koti niko waraina omusango gwona ekoti nizo mulingo nkwolekeze ekoti ino ekusobora kusaraho esano kutaisura esano kubinga esano koraki omusango bwina kyonka itogwaito gubago okuseruliza obujulizi no kubuhereza DPP bwasaraho nabutwara omukoti so mukushondoza kwanyu iwafendera orebera kimwe imwe ekimwe akozere cyo cyane kiricho kinyini aho kwemishango banywe ko mukoti kushira ubwingi bakaje bashara abandi bakidono bahoza
iba bingire nimiche munonga kuchere yasigira umukoti ate ekyo kanihire ruhangana kyatulinda kasita nkugambire mwaka guhoire tukahandika emisango runana mu ihanga lyona so obutura abantu maliro mwaka guno kyemanye tujagaruka tubaze tuserule emisango egyo ekaikanka bakagibinga urunana bwingi ko butwafunire kandi itwe nka polisi omulimo gwaitu mulingo mukama wanga IGP abayina kugana abasobora ito gwaitu nigwo mulimo gwatwaire mu constitution tuina kurwana muno kurora mbo abantu baitu bali kurungi bakwegondezo munsi yabo na nibyabo n'ibintu byabo afende twasigaze biruke abo kuba tuyinde bwiro byono nibyo kuzakora kumva twashimira umunonga yabari kujuka twenda yenderamo akuba umwe urujungu ne tabari bijya bakugitegereza nuko bwamo ururimi witu twashimira report hati umwaka kutancho kusimubyo n'umwabo ndelijo imara n'umuterezo umwaka gw'ibirana na mukaka abogeriye kwibiri aganetamo niki kiziro tupiganisa abanyarwanda abaki na nemushangweji itakucendera munonga mugwere kindera abo buriya report kandi gabitwara bana gumwe hati yagambi 19 ngawaje ngo nabwo mukashemeri rwigi genda ku cendeza kureba ngacha nangu yaza ngo mitwaro 10 buriya weze no mitwaro 5 arona namahanga gakukurura abo bagenzi bakingirho bombe bakingire abo kuri minusi bacho so niki kikucira kupiganisa abanyarwanda mulingo lero mbasoborere report egyo mujja kuongera kunyamba kugichwamo abantu baitu basobole gyetegereza kurungi haro ebintu nka bisatu kyalere byenteyireho gamu n'amaani byembalizeho ekyo kubanza tufuniremu ekizibu embazi drugs bamukieta mutamu binyankole ebitokoza bwongo ebiki ebitokoza bwongo hati twe paitukando kirjanko hati nkibalizo lero misango egyo nyabagamba tufunire kizibu nikyo tukuterere nduru haroho abantu bayita batandikire kuteke ebibazibaze ebyo masomero mu bana bayitwa abato so ekye kizibu nkibalizo nyabagamba tuina kirwanisa nemisango bwereta kabayire nyingi mune kingura ine baitu tutandikire kirura kifokere kizibu kyamani mu bantu bayitu mu ihanga kandi tikiri mu bantu mboba bahasi bonka obaki mbayini kusobora hati tukusanga na maka agakubayire gali kurungi amaka gali abana bali kurungi bayina ho busobozi abana abo bakira batusisikayireho habo kutahire okyeserota ebitokoza bwogo ikekande kyo gamre nyegere kiyaka ekiyaka biro musango gundo gukutalibaniza ngubalizeho gubayiregwa amataka land related cases hati mulingo bayini mbasobora enyuma hao kataito ira abantu bakaba batakutwara itaka nkekintu kyo muhendo kyo mugaso bakaba batakumanya ibintu by'umugaso abantu basangaga amataka garuha abantu batagarwanira naganuriya nagabo gaberaye kandi bait hati nibye birunge bimwe birugire mu nkurakurana hati government mulinge bayineyo era kusomesa abantu president ni babonge mulime 4 acre modo mukole kinu hata abantu betegereza umugaso gwaki gwitaka hati mulingo mbayini mbasobora tutandikire kurora okurwana kwigi okwa abantu maka ba neighbors ni barwanire itaka habwaki kuba buli muntu ayetegereize mbu itaka lino mugaso okyo bugaiga kyo buguda okusobora kuyamwa kasente hati mbayini kibazaho ni sababa MP zaba babayiraho nabandi mulingo hate misange igiye tandikire kweyongera kuba mu list yaite bayire niyo emuha misange yeyongeye nitwenda tutandike kutekaho enkora kurugira kimo makoti
kurugira kimu police level abakulembeze twikiranize amataka ganu tugamanyire gali registered tuyihe mu busuma obo abebyapa abakwirahindura orukujukujoro niko tusobole kukehyaho emisango egyo because ensi yaitu bwera yongera kurakurana haleka kwika kurakurana neyongera n'okufuna emisango nyingi ey'amataka then ogusembereyo gwembalizeho omusango gubaire gw'obusuma ate nko waitu oku hali ente abasuma b'ente mu repoti baigeni basobora hayi 5,600 y'emisango yanyegereirwa polisi mwaka guhoyire iyo busuma kwiba nibayibente harona hali bakwibente nibaziteka omumotoka nibazisarasara enyama so bagambire kyale n'emisango egewera ekehere yafoka 5,600 kuba mwaka guli ekawa 6,000 tikikumanyisa tusemereirwe itwe nkaba polisi nikyo tukwenda ate obage nohura ntugamba abantu baitu twinagarukayo kora community mobilization twinakora security mobilization kyonka kandi nainywe abantu kuba ito tukolera abantu mwina nainywe kutuyamba kutuhereza mahure mwina kutugambira kuba bakwiba entezo abakwiba amajuga abantu bana baitu tibakurugahara so obo kuyamba polisi naye kakuyamba niko tujja kusobora kulwanisa ki obusuma n'emisango yone egiye kwatira mulingo tugibaliza ogalero wagamba shonga y'okutokoza bwongo ate kutokoza bwongo ebyo ni combination y'ebyokunywa byingi teganiso bwongo ata nishitu byete kutokoza bwongo director w'ibware erya barwire b'emitu kutabuka agizire ngo kirengire ahubwo abingi bona bakutwara batabukire kutokoza kubakebera mashanga bari abenjaga cyangwa bari abikunywa bigangire ibyo kutokoza bwongo imwe nka polisi aho mukino ho mu rwamani aho kuba abantu barukubiye ati ngiye gutahira no mashomero biryo mu makaga abantu biryo mu makaga barukubi biryo mu makaga bagiga birahamona igeshonga n'eshonga nkuru munonga bueno igeshonga noni ndeba afendeki mu kitemo amani mingi nangwa ekyo kyo kubaza gali mazima mulingo tubagambire kya lero hati bokurora umwaka guhoire tukaba n'emisango 15 n'enkaga eyanyegereira polisi baitu tukunihira harone ndeta nyegereira so emisango obyeserod ebitokoza bogo emisango egyo bogenda kugyetegereza polisi tesobora kumaraho ekizibu ekyo yonka nka polisi ito tujja kukara ntuseruliza ntubakwata ntubaha DPP nibagenda mu nkomo baitu tukwetaga n'abandi bayije aba elders mu society yaitu abazaire omuka oina kufayo muno mwana wawe aina banywaniki amasomero iwo oraba muri musomero haroho muteireho measures kikurora amasomero tigakutahemba kandi buraba abana harahazokere mu mukozere muta so ogo daktari wobalizo wabutabika gali mazima baina kuba baine kizibu kyamani kuba naitu hano misango tukirora kyonka kandi tikikangira okujja kusanga abamu n'emisango ya traffic itubalizeho abakutomera motoka abakora kibi kutera abantu bundi bayine ebintu ebibakozesa so tukwenda kusaba buli muntu wena tukwatire hamwe kizibu kino kuba butakwataho tugenda kufuna kizibu maiso ojja kusanga abana baito maka bona batandikire kufuna ebizibu by'emitwe no butasoma no butaterekera kurwana yona nditwa kuba nitukozo tukoza bungo kuko bagingi ndetera n'abantu babwiraro ahubwo ba report nabwe kashobora negera mu miliyoni 14 z'abanya Uganda
emitwe yabo teteribiri abo kose tukoza tukoza bongo n'ibingi na rokoresa na cyo n'ikitokoza bongo amarwa n'ikitokoza bongo yone byo enjaga byona tukoza bongo iwariyo natureba atine AIGP Tom Magambo no director wa CID akanituma tugamba ona we ariyo natugambara hari ebyebyo kucondozo kubakozere kana na arpota ibashoboza izoberi yagishobize mu rujungo ngatwenda tumutunge abase kutenda hendera mu bunya kitara kandi cyane nakora mu referendum twebaza iyo bari munonga kuyo wende icyo kwenda kuturekera tutakagenzire ubwo ariyo natureba mu murebe witu wa Tayari West TV ase kuteza ikigambo cyambe. Okay. Nkwenda kusima muno mugeta munyankole telefaida tukwenda kubasima muno mwebale kwija kya lero kuba naitwe na muno hamkoro gwaito gubayireho go kubahereza reporta yaitu yo mwaka guhoire mukutekereza kwaitu mwino mulimo gw'amaani nywenka abamakuru kutuyamba kugambira abantu baitu kubasomesa no kuongera kubaikia amahure gano nikyo lero tusemereire muno kubazaho nainywe kuongera niko information yenu etaikara naitwe hano honka oba abakubaza orujungu egende mpaka hansoko niko abantu baitu basobole kwetegereza basobole kumanya ebintu bitukora kandi tubulingo tukolera government kirungi muno kuba accountable kusobora abantu baitu bike bitukora neihanga mulingo tukulirora hasaide yaitu enka polisi enka yemisango itukora so tusemerero muno mwebale muno arake mbalizo hoga maybe ntakamalirire tukwenda kusima muno president waitu obyayizire hano kuturora kibuli tukamusaba atuyamba tuombekere a modern crime data center oboki eseroteke mu Nyankole nyakitondoreza itumukose ingore ya okubika mwena amukubika byone murabe mucondoreza byone kujango rugume ho bwire bwone hati ira ebintu byaite bikira byona tutahantu bikora biri manual kwandika mbitabu nemisango ifoko abantu bakira baina kugenda polisi no handika nibakwaka papura na peni hati tutandikire ekintu president kyatukoleire ekyo kube kiombe ko hati kihoire kusakara hati kwenda kutandika kukitekamwe ebyoma kali magezi tukwenda ku digitalizing I don't know how do you say ku digitalize mwenu kujangu ebimarabe n'umucondoza byona mu bitejo mu nkora eje yakanyabwenge nikwo bitwangu hire goza buli mwezi buli myezi ebiri nitusobora kuba na information enu tusobora kugibahereza no kuhereza bakama baitu kuongera kora decisions tulekege kulinda harabireho mwaka gwona so nkibalizo kya lero nyasima muno mukulembeze waitu weihanga na bakuru baitu minister bona habo supportinga hakintu iki kuba tukutekereza kigenda kufore milimo yaitu egenda kuanguha niko tutandike kuba nitufune bigenda maiso kionka nakyo kirimo burongi because hata abantu baitu hanso kuba baini bakoni ba complaining kwetombo ita umusango gwange nkagunyegera polisi etagufweho bakanyaka sente bakakora bati hata tukutandika kora digitalization gonza Kampala okujja kuba nosobora kurera emisango enyegere irwenka hoima barara na hanu Kampala nosobora kurora nanka ugwa kateka y'umusango gunu habwakigwimereire hatu kutekereza kijano kuongera kehi yaho egyo frustration y'abantu baiti ibaina kwa mamani kanyegero musanga polisi batagufweho bakasaba kasente bakakoraki ebyo byona bijja habo kuba tubaire taka kozere digitalization kusobora
omuntu wa hano kuba namanya ebigenda maiso ha station ya hanze. So nkibalizo kyamaana ekyo because kikujja kutuyamba kuongera kufuna kyonka mwebale muno kwijja mwebale kuba ha mukoro gwaitu kya leero tubaseberere muno mulindo obusinge ihangere tayina businge tisakurakurana mumanya abantu abamu kwikara nabo kintu kibi muno kwikara kyaro mutakumanya abantu abayikaraho omugenyi naija nataho munju naikara he wiki yona timumanyire egimisango ekiregiye kuruga habintu ebyo deno okwo waito okwo nkarura emisange mwako gheire emwe kwatagana na kuita koraki abantu abakora mu ndimiro zanyu no munte abantu nibaije mutakubamanya akulisa ahinga timumumanyire abura so ekyo tukwenda omuntu wena borano gya kukozesa abantu gezaho kubamanya gezaho niko gonza haba hari kizibu kitwangwira nka polisi so mwebale muno kama balinde ngari bari muno nga afende iwe ariona areba program y'egint twenda kwebaza kandi twenda kwebaza afende Tom Magambo AIGP kandi niwe director wa CID okwicereza gamba ni itungo rya kitara nuko abasa kumwetegereza aha arapota yashohoza izoberi bacondorize mwako kuhinde hari yabo bakoze n'ishango hagaro ikoze bibi akandi cyo mucamurungi bacendiri mbwenu kandi kiyo kibariyo barwana nacyo no kureba ngo bayongera ishango yacenderera kimwe yako yagamba mishango y'amataka shango y'ebitokoza bungo ije mishango ejo nayo inamani mingi mbwenu byona najyangu kandi buri society zitu so tushimeye ko bantu kwatara mwito nk'abanya Uganda ukureba ngo twamara hemo zebi emishango ibase akucenderera kimwe tugihe na nani twari 19 ushangiye twazana muno mitwari 5 buriyo na twakingana n'ibihumbi nacyo nice basikaho kwa mahanga gamwe gagerezeho abindi gateke kindi tugoroma kinyabenu iyo bari munonga ruhangarinde